Durante san kick-off ceremony san Police Community Relations Month sining tuig 2021 ginbuhat liwat ang conferment of Sangguniang Panlalawigan Resolution number 224 series of 2021 sponsored by Honorable Hazel De La Rosa and Honorable Florence Batula. Ini nga resolution san provincial government sa Norte San Samar pagrekognisar ngan pagkomend san personnel san NSPPO sa leadership ni Police Colonel Arnel G. Apod Provincial Director san damong accomplishment pagbaton ngan pagpuypoy san illegal logging sa Norte San Samar. Diin tungod sini ang Northern Samar Police Provincial Office takos nga nagpapasalamat nga ginpadangat ngadto san Sangguniang Panlalawigan sa Norte San Samar sa panguna ni Honorable Gary Lavin, Vice Governor, ngan mga members san Sangguniang Panlalawigan san issuance san Resolution number 224. Sining accomplishment nga may records san kakumpiskar dida san 31,885.82 board feet nga lumbers nga may estimated market value nga 3,051,509.12 tikang sa bulan san Enero abot bulan san Mayo sining tuig 2021. Sa Camp Carlos, Delgado, Catarman, Northern Samar and Northern Samar Police Provincial Office o NSPPO nakiduyog sa virtual nationwide kick-off of the Philippine National Police sa selebrasyon sa 26th Police Community Relations o PCR Month sa PNP National Headquarters sa Camp Crame, Quezon City since sininga Hulyo 5, 2021. Makahuman ang virtual kick-off si Police Colonel Arnel G. Apod, Provincial Director. Ginpangunahan naman sini ang simple nga kick-off ceremony sa 26th PCR month celebration sa probinsya dito sa NSPPO Multipurpose Hall. Sugadman si Miss Imelda C. Bonifacio, Regional Program Manager, Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Ginpangunahan ang selebrasyon bilang guest of honor nga ni speaker. Ang selebrasyon may tema Pulisya at Pamayanan, Barangayanihan sa hamon ng pandemya at laban sa krimen. Sini nga PCR month celebration ang tuang nga panahon san partnership ngan community support para san peacekeeping ngan public safety program san Philippine National Police. Diin serye nga bruhaton ang nakatalaan ada sini an online press release, writing lecture, online lecture on God, gender and development, related laws, bloodletting activity, Kiki mural contest, coastal cleanup ngan several barangayanihan outreach activities.